Oras selamat pagi, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita, regapan sigano pari bani panurang sogoton, martonggo hita. Puji-pujian apa terima kasih ma isombah ko nuhur nami hubamu Bapa. Ibagas sogot nyarion, ari patuluhon banami ibagas bonani tahun 2022 on. Malas tumang uhur nami igoki pasu-pasumu perguluhan nami. Alanya Tuhan ibagas nasion ilakah kon hanami. Lakah nami makorjaon tanggung jawab nami. Bani tahun na baru on. Mariti hatamu torang iham tong ur apa pikiran nami on. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami on. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat tahun baru ma ubata ganupan hun GKPS Sibolga hanami padaskon salam sehat jana tetap ma nasyam hitau naganupan ibagas parhorasan nahumbani naibata. Bapenang rigapan siganu pari bata sadarion hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Aima tersurat bani buku Sada Raja-Raja bin 2 ayat 60 sada nama katahon sonon halaniai segok bani nebata jahuba in maganup uhur nasyam marparlahoman nasyam ibagas titahni anjaramut kon nasyam maganup parentahni songon sadarion totu domma adong gambaran sonai age ranggian ni horjata na domma ibahen hita ibagas tahun na baruon ibagas malas niuhur maruji-ruji hita sonaha tongon ne bata mambubahi guluhta sonaha ne bata manjagai hita jana sonaha ne bata mamasu-masu na hinurjahon ni tanganta onma nasinubut ni Raja Salomo ibagas tonggoni ibagas malas nihur ia patugahkon haganupan hinadear ni layak ni nebata dopak bangsani sunai age dopaksi ase ibagas bona ni tahunon pehoma hubata haganupan marhitehon ni pengalaman ta songon na sinobut ni bani hata Indonesia. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Experience is a best teacher. Namararti doai ahana ongga ia depak kon hita ijalohon hita humbani nebata. Bani panorang 2021 nasalpu boy doai gabi pangguruan bata sona hita mandopak kon na bata ibagas parguluhan taon totu boy do hita mangahap songonan ihap kon ni Raja Salomo bahasa haganupan ranggian ni horja nasinurahon ni uhur ni boy haganup menjadi aima anggo tap ia sonai age bangsa Israel ibagas parguluhan ni siganup ari tangi bani hata ni nebata asi aima na ulaki iparata aima na ulaki ipasingat hubata bani panorang sogoton marhitehon nirigapan siganup pari bata asi na parlobe sa hali maningon boydo idah kita pardalanan ta sa ganjang ni tahunon ay mapardalan na ganjang. Pardalanan naguk misteri. Pardalanan naguk ibagas sukun-sukun. Pardalanan nalang iboto hita hope. Aha na sihol masa. Jana a na sihol sidopak kononta. Hulubean ni Arion. Tapi adong tolu na maningon pake ibagas uhur pikiran sonai age hapor sayonta asiboy hape ni hita tetap margogoh
marmalas niuhur jana ibagas habayun niuhur mandalani guluh siganu pari bani tahun na baru on na parlobe sahali bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus songon na sinobut ni Raja Salomo ibagas tonggoni maningon gok bani na ibatado uhurta. Artini ay langboy adong mardua-duan uhur kita ibagas na mandalani tahun 2022 on. Artini ay sonon porini pe memang tongon lape boto kita ahado sido pakononta bahkan lape boy iukur kita sonahado holi bohal sonai age gogo bata laho maparayak nadop tinotap konta sihor jahononta ibagas tahun na baru on. Tapi porini pesonai maningon do gok uhurta bani naibata. Artini ay maningon do hapeni ipatotap kita uhur pikiran sonai agi hapor sayonta bahasa ape na siol sido pakononta ape na siol masa sadoka tahun 2022 on uhurta totap igo kine bata. Artini ay komitmen tama ay bani panorang bona ni tahunon sahali nari gabi komitmen tama ay na maningon ijolom hita politik bahasa ibagas tahun 2022 on maningon do guk bani ne bata tumang hauhuronta ase anggodo magok hauronta bani ne bata porini pe adong namasa porini pe adong naborat sido pakononta totu naibatado nagabi guguh bata naibatado nagabi si pangurupi bata ibagas mandopakon ahape nasihol masa ibagas parguluhanta saganjang tahun 2022 on. Napaduahon bapenang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Tentu marsura-sura do hita ase nani horjahonta marbuah jana marpakorhon namadear hubani haganup halap. Aima ase marhitehon ni rigapan siganu pari hata ni ne bata-bata bani panorang sogoton maningon do marparlau hita ibagas titah ni ne bata bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus mase maningon ibere ne bata titah kubani bangsa Israel sangga iduluk sinay silia dopkosi iboban na bata bangsa in luar hun parjabolonan Masir. Tujuan ni Aima ase adong si ihut-ihut konon, ase adong si irik-irik konon, jana ase adong ukuran atape nagabe patron perguluhan ni bangsa in. Jadi lang liar perguluhan ni sedia, lang liar pikiran ni sedia, lang liar pangabak ni sedia, tapi duma adong tene nagabe hondor bani sidia namanotapkon on si horcahonon on langboy si horcahonon. Nah sonai ma humani hita maningon titah nine batado humani ibagas titah nine batado humani hita marparlaho. Jadi anggodom ma ibagas titah nine bata hita marparlaho lang besangsi hita ipasupasune bata atap lang horja na ini horja honta saganjang ni tahunon halaniaha anggodom ma ibagas tita ni nebata hita marparlaho na berarti doai domma ipataridah kita bagal ni holongta dopak nebata jana anggo ibagas tita ni nebata hita marparlaho ai pataridahkon pangabak taai guluh taai pataridahkon hatarima kasih honta bani nebata nadop mabotaskon hita nadop manramotkon daging pakonton duita humbani tahun 2020 dasada salpu masuk hubani tahun 2022 artini ai
ihorjahon hita titah nine bata guluhta marparlaho ibagas titah nine bata ay managabe hataridakan ni hatari makasih honta bani habujuron nine bata nadok ijalo hita sataun ganjang bulun nasalpuin jana napatuluhon bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon do hapeni hita manramotkon ganup parentahni siholdo hita sehat siholdo hita ganjang umur siholdo hita ase horjat tapi menjadi jana marhasil natottu sonai do homani siholdo homani uhurta ase marmulia jana marsangap tong-tong ne bata ibagas pargoluhanta aima ase anggo sihol do tetap uhurta ase gorani ne bata marsangap ibagas pargoluhanta itonga-tonga ni rumah tanggata itonga-tonga ni parhorjaanta saganjang tahun 2022 on dingat kita ma maningon tetap do hita manramotkon ganup parentah ni ne bata halani parentah ni ne bata mambubai hita ubani malas niuhur parentah ni ne bata mambubai hita ubani horbangan ni pasu-pasu parentah ni ne bata mambubai hita ibagas dame natar sulur na mangatasi haganup hauhuron ay maase ibagas pura ni tahunon tetap mahita marmalas niuhur jana margogo ibagas Tuhanin amin. Terima kasih mabamu Tuhan bani hatamuna pondok in gok ibagas malas niur hanami tongon itogu-togu jana itorang-torangi ham ur apa pemikiran nami ase lambin rotoguni pangarapan sunai ege haporsayon nami ibagas tahun na baruon halane bapa bani panorang sugoton andos bamu maguluh namion marhitigoran nakmuton Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hidup nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni ne bata bapa apa persaoran ni tondui na pasing ma nama kasomani na siam haganupan amin. Oras mabata ganupan bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus selamat memasuki sekolah ma ubani na marsikolah selamat masuk kantor ma ubani na masuk kantor jana tetap ma gok uhurta bani ne bata ibagas makorjahon horjat ta saganjang nyarion. Shalom.